Achi mama kwa babiem yegidi se mo ho eye asem yidika ebre na asoin ena fiada wo fiefiem etesei bibi ekoye some resource bia chance eba encha asem dika ye de ba kire mo resource a eba na ena de encheda enche wa asem so ne matension nyina wo asantimantem ayin kro kumase fomina kakra bi ewumba fomina no ma mentine tamfa firi wonum national chairman ma NDC Yokowura Johnson Esiri Keti ampacho otemi a faso fa obisu ti a wonte na wo na mane the Ashanti regional organizer ma NDC Yoko de wonam fomina esa wo si ma obia contested the constituency chairman for parliamentary seat no. The Ashanti regional organizer of NDC Ede Johnson Esiedu Ketia din enam fomina say Johnson Esiedu Ketia say on authority mo obia contested the constituency chairman of NDC wo fomina etibepim ne asembia ni fomina na so monkrata yemie fantomu because bosumi fra on radam facha be facha pa bosumi fra ho because the Ashanti regional organizer enam and obotum said Johnson Esiedu Ketia say mo be uncontested constituency chairman Biribesia Alense regional chairman nana eko US afe no ababedru e se so so nim hu bidia nana be so nim hu bidia ma regional organizer no enya we said mo party mo dia mamra na ye adwuma benye ba kofo decision busomi fra ho asem na mekan besin besia no mfone meshada gibre ni aka ho asem that time pacho quick amame ayi crow from ofari krom MC ni MP ompije na fa to so mame asem bi ekosu wo kumase ofari krom municipal assembly. For the past 3 years ni the be subeto ewo kumasi bia no aloga junction eyiri about 2-3 years ago eyiri mankwada mienu ewuye enanu kwada subrata meto ye ewo kumasi cars emmemye ewo aloga junction cars emmem ewo suomo flat Aloga junction ubia wonim kumasi eye ofri ba bia nhira fm ne love fm sane abesina ko kegetia Aloga junction traffic light no there's a bus stop on your right bus stop no there's a total filling station honum total penfon patomuntie Mo filling station at my site where Aloga Junction is part of why Aloga Junction continues to flat. Because baby I will see filling station and you assume and my you feeling it in there is really to now shall say yiri and from yami auto because in your papa fanfa. I rose with some you say Ofori Chrome Assembly asa plama kwa brania babesi gas filling station at what total filling station so etimisi na amanfo eto for krom they are sitting on danger kesia pa enomutim empare yen yama ne kwa chiri sani si June 3rd won krapu primantemu mimpa ese ebi ensi wasantimantemu because by be for krom de na ekeka kono ehu Aloga Junction asem na mekai ya pina mankrofo ba besi filling station total filling station esinsuo so ye wo MC ye wo MP obia ye din obia nka hwe ene nsuo to Aloga Junction eyiri na se ya basu oba be ye Kumasi Inner City Road mo fo Aloga Junction na mo kem ya kwanye mo sa man pen fa hyase etitem ba bia won ma tutu no ya tetem kakra saa
But the issue is, musumu ya factor. Mu amoti oforikrom aloga junction importamu mu ochizongo efri wa economy ebanya musumu ya factor. Gata kese ye wonum no kwabrane ahwie bola e de agu gata dim etinso to a enko. Gata kese pa already kumasi gata sakasa de e hye dan soso. But 40 famafo ete aloga junction de mo gata ne muso. But a fin adokro munti gata kese no no senso to a etwini fam no gata ne masi. Enkane keke kumasi asmani akaso so the garden city of Africa. And bet me akasa biem. Ashanti regional minister. Ona mo simo semesa. And bet me akasa Kumasi and aso the garden city of Africa. Ye jam obi aye no pe e wo Kumasi. Ye jai am obi aye no pe e wo Kumasi. Eti no we Kumasi krodwa mu a se bi kan ebon. Kumasi bon. Kumasi krodwa no ebon. Emu bon. Kumasi emu bon. Where are the leaders? Yes, timamufo ya de anye se ne yekan salo gaja shi yeti gata kase na manfo etu enwuragum na ye beka. But everything our my Ghana we are be bia no is about leadership. Who is leading the way? Who is leading the way? Etibadi kaka aloga junction total filling station. Any sa a gas filling station mama mo bia to aso no e penfo twede ye na akofa asem kese abraye obi bi opre ye e ma sa gas filling station be so no na ro say sa gas filling station no say eno kura de asabra ni mo to so kaka obi e na flooding e koso aloga junction a blocking part of the so na eba no gas filling station no eno so ka obi e na flooding e ba aloga junction. Me say about 2 to 3 years ago, flood ye see ye waloga junction, and kwadam ye nu and the woo ye. And nanu kwada flood ye cars and mim ye. Ye Jenny say yana equalis ha. Ashanti regional minister, one of the last time I uko to ewa mantam nimu. Oforikrom MC, what was the last time I uko to ewa mensinim? We are trying ye. Mumani see answer kokasi ye yanka. Because nobody will excuse or be here for anything I'm ever to am for e wo Forikrom any aloga junction importamu. The total filling station no is so munim. And mama ma ye feeling. E to ucho TV ni so a ubehunu nyameka no. Sheba bi a gas filling station no esi. Yesi abananim and na blocking ensuo. Kakra bedi nti ana kakra bedi nti ana mumma ye yempe emeto ye mumma ye ntrase nya honho ema na yempe ema meto ye kwantifi esa se be ha ye nyina ebekoso de akire midin ya kwasinsia ye da gudi mu nsem eto aso